Banda, şuk. Banda, şuk. Banda, şuk. Banda, şuk. Banda, şuk. Banda, şuk. Discours ya chef de l'État leo usiku. Ndio. Si yeye ndio komanda supreme wa armée yetu. Ndio. Article 63 ya constitution yetu iko clair. Kila mtu iko na devoir ya kupigania inji. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2022. Mu burasirazuba bwa Kongo intambara ikomeje guca ibintu hagati ya M23 n'igisirikare cya leta aricyo FARDC. Amakuru arimo kuva mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko muri iri joro ryakeye abarwanyi ba M23 bagize batayo ikomeye cyane basatiriye cyane umujyi wa Goma, ndetse ubungubu bakaba bari mu birometero bike cyane rwose berekeza mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga ko drone za MONUSCO zikomeje ibikorwa by'ubutasi kuri aba barwanyi ba M23, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarasabye MONUSCO ko babaha indege zikomeye cyane za drone zikora ubutasi hariya muri parike ya Virunga ndetse no mu gace ka teritwari ya Nyiragongo, kugira ngo barebe koko niba nta basirikare b'u Rwanda bari hariya mu burasirazuba bwa Kongo barimo gufatikanya n'inyeshyamba za M23. Amakuru atangazwa n'ubutasi bwa FARDC aravuga ko drone za MONUSCO ngo zaba zarabonye abakomando kabuhariwe bagera ku 3,000 ba RDF, ni ukuvuga igisirikare cy'u Rwanda. Aba bakomando rero ngo bakaba barimo gufasha inyeshyamba za M23. Amakuru kandi arimo kuvugwa muri aka gatondo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibyago bikomeye abasirikare ba FARDC baraye bahuye nabyo hariya mu gace ka Mabenga. Nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo, abasirikare 26 ba FARDC barishwe muri Mabenga mu gitero gikomeye cyane FARDC yari yagabye, ariko FARDC ikaza guhura n'urukuta rukomeye cyane ubwo abasirikare ba General Sultani Makenga bategaga ambushi abasirikare ba FARDC, maze abarenga 26 bakitaba Imana, abandi benshi bagakomereka nkuko amakuru ava mu gisirikare cya FARDC abyemeza. Ku munsi w'ejo kandi wari umunsi mubi cyane ku gisirikare cya Kongo ndetse na MONUSCO. Amakuru yatangajwe ndetse nkuko mwabibonye ku masanamu, mwabonye ko drone yari iri mu bikorwa by'ubutasi bwa FARDC ndetse na MONUSCO yaguye hariya muri parike ya Virunga, ikaba yaraguye hafi y'ikiyaga cya Edouard. Amakuru yatangiye kuvugwa ko M23 ariyo yaba yarashe iyi drone, ariko mu matohoza tumaze gukora ndetse n'amakuru yizewe twaronse, ntabwo M23 yigeze irasa iriya drone ya MONUSCO, ahubwo yagize ibibazo bya tekinike maze iragwa rwagati mu banyagihugu. Abanyagihugu barayicakira, ndetse mwabonye abanyagihugu barimo kuyisunika bayivana mu bisambu no mu mikoki kugira ngo barebe ko yakongera gufata ikirere, ariko byarananiranye kuko yari yamaze kwangirika. Ibi byose rero ni inkuru mbi zirimo kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku gisirikare cya Kongo FARDC. Inkuru ikomeye cyane rero muri iki gitondo. Ubungubu irya nino mu migi itandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abajene bari mu bikorwa by'imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyitozo njyarugamba. Bari mu myitozo barimo kuvuga ko biteguye guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'inyeshyamba za M23. Abangaba rero ngo bakaba barateye igihugu cya Kongo. Abajene rero bakaba barimo gusubiza ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi wabahamagariye kwiyandikisha ku bwinshi kujya mu gisirikare cya FARDC
ndetse no gukora imyitozo inyuranye irya nino mu ntara aho baherereye kugira ngo bitegure gukora amatsinda ya autodefense, amatsinda yo kwirwanaho ndetse no guhashya umwanzi. Ibi ngibi rero bakaba barabibyukiyemo ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi birakomeje irya nino muri Kivu y'Amajyaruguru, mu mujyi wa Goma ndetse no mu yindi mijyi itandukanye za Mbujimayi ndetse n'ahandi henshi. Abajene bari mu bikorwa byo kwitoza, ndetse amakuru twamenye nuko hari umugambi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo gutanga imbunda muri aba bajene bari muri iyi myitozo, maze nabo ngo bagakora umutwe wihariye wo guhashya umwanzi. Abihweza ivya politike barabona ko Perezida Tshisekedi ubwiwe agiye kwiremera undi mutwe witwaje ibirwanisho bizagorana kuwukontrola. Biravugwa ko uyu mutwe utazahita winjira mu gisirikare cya FARDC, ariko kandi uyu mutwe uzaba ufite intwaro, ibintu bizorohera cyane aba bajene gukora umutwe witwaje ibirwanisho. Mu minsi mike cyane FARDC izasanga yariremeye abandi bantu bitwaje intwaro barimo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi ni birimo kuvugwa n'abihweza ivya politike, bavuga ko imikorere nk'iyi idakwiye, ko niba Kongo yashakaga abasirikare yari kubahamagaza bakajya mu gisirikare bya nyabyo bakinjira muri FARDC, ariko badakoze imigwi yitwaje ibirwanisho. Bamwe mu bahinga rero barabigereranya na hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari urwaruka rwitwaza ibirwanisho rwitwa imbonerakure. Imbonerakure zakwegeye igihugu cy'u Burundi akarambaraye. Imbonerakure zigenda zinyuruza abantu zikabakubita ndetse abandi zikabica, nubwo bitegeze bifata iyindi ntera ngo barwanye ubutegetsi, ariko imbonerakure zikomeje kuzonga abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero niho abihweza ivya politike bahera bakavuga ko Kongo iremye uwundi mutwe mushyashya witwaje ibirwanisho, kandi uyu mutwe ukaba uremwe na Perezida Tshisekedi ubwiwe. Ibintu birakomeye cyane rero ku rubuga rw'imirwano muri aka gatondo. Amakuru arimo kuvugwa nuko muri Nyiragongo humvikanye ibibombe byarashwe mu masaha y'ijoro. Ibi bibombe rero bikaba byarashwe n'indege za kajugujugu za FARDC nyuma yo kumenya amakuru ko abarwanyi ba M23 bagize batayo kabuhariwe y'abakomando bagezweho bafite imirwanire ihambaye barimo gusatira umujyi wa Goma. Amakuru arimo kuva muri teritwari ya Nyiragongo aravuga rwose ko aba barwanyi bari hariya muri Nyiragongo, ndetse ko bari mu birometero bike cyane berekeza mu mujyi wa Goma, bakaba barakwepye Kibumba bakanyura mu bindi bice bitandukanye bya segiteri ya Mikeno, maze ngo bakinjira muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru kandi aravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu marira akomeye cyane kubera ko irimo gutakaza agace ka Kibumba. Abasirikare ba FARDC bagerageje kurwana uko bishoboka ngo barebe ko babuza abarwanyi ba M23 gucakira agace ka Kibumba, ariko byabataye kuwa amazi. Ubu agace ka Kibumba kari mu minwe y'abarwanyi ba Generali Sultani Makenga. Ibintu birimo kurushaho guteza umutekano muke ku basirikare ba FARDC, bavuga rwose ko isaha ku isaha abasirikare kabuhariwe ba Makenga bashobora gucakira umujyi wa Goma. Ibintu birakomeye cyane, umutekano ukomeje kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu byo muri EAC bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bahoshe iyi ntambara ya M23 ndetse na FARDC. Hari ibikorwa byinshi bya diplomasi birimo gukorwa n'abakuru b'ibihugu bo muri EAC. Ku munsi w'ejo Perezida Uhuru Kenyatta wahoze arongoye igihugu cya Kenya yageze mu gihugu cy'u Burundi agiye kureba mugenzi we w'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye. Amakuru aravuga ko Generali Evariste Ndayishimiye yaganiriye na Uhuru Kenyatta urongoye n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba kugira ngo barebe ko bahosha ibibazo by'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Uhuru Kenyatta kandi ni nawe muhuza wa leta ya Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho. Uhuru Kenyatta rero akaba arimo gukora ibishoboka byose afatikanije n'abakuru b'ibihugu muri EAC ngo barebe ko baturisha iminwa y'imbunda
imbunda irimo gusakuza mu burasirazuba bwa Kongo. Ayandi makuru kandi aravuga ko ba chef d'etat major mu bihugu bya EAC bagomba guhura vuba na bwangu ndetse bagafata imyanzuro ikomeye cyane yo kurungika abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kurabira hamwe ingene bashobora gukemura ikibazo cy'iyi ntambara irimo guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi nawe akomeje gukora diplomasi ya feke cyane nk'uko abahinga